Rodiči воспитачам на приему до предшколскej установи приношели потврдзење, že роботу не окончују з дому и потврдзење од вибраного педијатра о здравственим стану дзецка. У Коцуре, у Herljički, tih njох 8 dzeci. Mamy jedną dyżurną, która doczekuje dzieci, miera temperaturu. Nas dwa še menjamy. Jedna od 5:30, jedna prichodzi od 5:10 i po smenu zme. Маски цали час ношице, як дзeci звикли уж? Cali čas i maski, rukavici. Utoreli da skeljo dzieci, že už da znijeme to ti maski. Bo mamy takie najmladší, ta ima da čudno, ali už zvykli. A keď merate temperaturu, nie bunjaše? Bunja to ti mali, ali jak už každý druhý deň už bolo vše ľahčejšie i думам, znali, že co ih čeka kad pride do zabavištata. Dzeci še bavja zo zbaviskami, kotri še ljehko otrimuju, a vospitački zažljem organizuju i bavenje na otvorenim prostore, ke to hvilja dopuščuje.